Familie van Laafveld gemeente, broers en susters in Christus, hartelijk welkom by die aanlyn erediens, die 20ste Desember 2020. Soos julle kan sien, ek is hier by die voet van die Kersfeesboom, of is een van die dennebome wat soos 'n Kersfeesboom lyk, want dit is net 5 dae van Kersfees af. En jy het gesien die donkie, wat die stap en die perd. Die donkie is so mooi simbool van nederigheid, een van die deugde wat ons ook in ons lewens moet kweek. En vandag se diens gaan oor deugde en hoe die Here ook met ons werk om vir ons deugde te kweek. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat die Here met ons werk, dat ons soos bome is en hy wil deugde in ons lewens kweek, soos nederigheid en soos die 4 deugde van Adventstyd en ook natuurlik geduld wat die tema van vandag se teks is. Familie van Laafveld gemeente, broers en susters in Christus. Is lekker om weer met u te kan gesels oor die Bybel en in verbondenheid. Ons is kinders van God, ons is broers en susters. En ons is nog lewendig, ons is nog gesond. Vandag is die 20ste Desember en die tweede golf van COVID is hier met ons. Ons hoor van gevalle in Sanien, ons hoor van gevalle in Mojadjies Kloof. Hier by ons huis was dit eers my ma. Sy is nou terug Pretoria toe by my ouma is ook positief, sy is vanoggend hospitaal toe. Ons dink aan haar en ons bid vir haar, die dokter sê sy is daarom sterk. En toe is Mariet positief en toe is ons helper hier by die huis, Mabula positief en toe is my resultaat in my derde toets, negatief en toe positief. So as 'n dagbestuur het besluit, ons gaan eerder aan met huisdienste, want die risiko is te groot. Al kry ons 'n ander prediker in om die erediens te behartig. Die tweede golf is hier in ons midde en ons wil almal aanmoedig om versigtig te wees, veilig te wees en verantwoordelik te wees, asseblief. So vandag is die 20ste. Ons is tuis en ons gaan aanhou met aanlyn dienste tot en met die 10de Januarie. So vir die volgende 3 Sondae. Vandag, volgende Sondag en die Sondag daarna. En vir Kersfees ongelukkig gaan ons aanlyn dienste hou. Vir ons veiligheid, vir julle veiligheid, vir die gemeenskap se veiligheid. En dan wil ons baie dankie sê, ons gesin wil baie dankie sê vir al die ondersteunende boodskappe. Dit is besonder om te beleef, want gewoonlik as dominee gaan jy uit en doen sieke besoeke en gaan ondersteun mense en gaan help mense. Om daai help terug te kry is 'n groot waardering. En ons sê vir julle baie dankie daarvoor, vir elke boodskap wat deurkom. Wat vra hoe dit gaan, wat sê hulle bid vir ons, dit is regtig bemoedigend en dit hou ons ook positief in die tyd. En dan ook dankie vir die kos wat afgelaai is hier. Ons het regtig groot waardering daarvoor. Julle weet wie julle is, baie dankie daarvoor. Ek wil julle graag groet vandag en hier op die 20ste Desember, 5 dae voor Kersfees, dis die 4de Sondag van Advent. En Adventstyd is die opbou tot en met die Kersdag, waar ons die koms van Jesus vier. Maar nie net die eerste koms van Jesus nie. Ons vier Kersfees want God het mens geword in Jesus Christus en 'n nuwe verbond ingestel en vir ons gewys hoe ons moet leef as mense. Dis die eerste koms van Christus. Dan is daar nog 'n koms van Christus wat elke dag gebeur, wêreldwyd, waar Jesus na sy mense toe kom. In die Heilige Gees, Jesus Christus kom na ons toe in die vorm van die Heilige Gees. Hy kom na ons harte toe. Hy leef in ons, hy is met ons. Ons vier ook daardie koms van Jesus, wêreldwyd Jesus wat mense elke dag aanraak. En dan is daar natuurlik die wederkoms van Jesus, wat 'n mens ook herdenk en op fokus in Adventstyd. Jesus wat sê hy gaan terugkom fisies na ons toe. So ons in Adventstyd vier ons hierdie verskillende soorte maniere van hoe Jesus wêreld toe kom. Dan verskoning.
Dan die woorde waarmee ek hier wil groet vandag is Galasiërs 5. En dit is ook om ons ook hier by die mooi bome is. En Kerstyd is 'n tyd van geskenke. En jy sien ook hierdie denneboom wat 'n simbool is van die Kersboom. Van geskenke wat gegee word. Maar die grootste geskenke is deur God gegee. En dit is ook hierdie deugde waarop ons fokus in Adventstyd. Op hoop, vrede, vreugde, liefde en dan geloof en geduld. En klomp deugde. Deugde is geskenke van God. Maar ons het die verantwoordelikheid om hierdie deugde binne ons, wat God vir ons gee, te laat groei. En ek wil die groet met die woorde van Galasiërs 5, waar Paulus aansluit by Psalm 1 en van die gedagte dat die mens is soos 'n boom. En 'n mens kan, ek het hierdie boek deurgeblaai nou onlangs, en dit gaan oor die bome van Suider-Afrika. En as 'n mens net so kyk na al die besonderheid, elke boom wat uniek is, en hoe dit geskep is, en hoe dit generasie op generasie voortplant, en weer wortels skiet, ontkiem, wortels skiet, groei, nuwe sade maak, weer groei. Kan 'n mens een van twee opinies sê, wanneer 'n mens na bome kyk. 'n Mens kan sê, dit is net toevallig, Big Bang, dit het maar net gebeur, dat dit so in plek val. Of 'n mens kan sê, die wysheid, die intelligentheid en die besonderheid van die skepping, wat ons elke dag beleef, is daar 'n God daarachter, 'n skepende God met wysheid, intelligentheid, besonderheid en ook liefde. En hierdie God, soos hy die bome geskep het, het hy ons mense ook geskep. Hy gee vir ons rede en betekenis. Die rede vir ons bestaan is om vir God te loof in ons lewens. En die Bybel sê ons is ook soos 'n boom. En ons moet groei. Ons het die verantwoordelikheid om hierdie gawes wat ons van God gekry het, die deugde, liefde, vrede, vreugde, geduld, goedhartigheid, hoop, geloof, om dit te groei in ons lewe. So ons is ook soos 'n boom. Soos Psalm 1 sê, 'n boom wat by die waterstrome geplant is. Die water is natuurlik die woord van God, wat op die regte tyd goeie water kry, goeie grond kry, groei na 'n sterk boom toe, dra goeie vrugte. En Jesus sê, juis deur goeie vrugte te dra, eer ons ook vir God in ons lewe. En hierdie vrugte, sê Paulus in Galasiërs 5, is die vrug van die Gees. En laat ek gou vir julle lees, in 5 vers 22, sien ons die 9 deugde wat hy daar noem. En hy sê vir ons, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, dis nou vreugde, vrede, lankmoedigheid, wat ook geduld is, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. En ek dink regtig in hierdie tyd, hierdie jaar, is dit 'n jaar waar God weer vir sy mense sê, hy wil met ons werk. Hy wil hierdie deugde in ons lewe groei, want ons is klomp keer hardkoppig en ons sê, ag, ons het genoeg geduld, ons het genoeg nederigheid, ons leef genoeg liefde. Maar ek dink God wil in hierdie ook vir ons sê, hy wil met ons werk, hy wil in ons werk, deur ons werk, en ook hierdie deugde in ons lewe kweek. Nou Paulus noem nie net dit nie, hy gee nie net 'n lys nie. Hy sê in vers 16 en vers 25, voor en na hierdie lys, sê hy vir ons hoe mense dit reg kry om hierdie te laat groei. En hy sê ons doen dit nie alleen nie. Hy sê vir ons in vers 16, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Hy sê jy het twee opsies in die lewe. Jy kan of net materialisties leef en alles is materialisties, jy kan alles aan 'n geldwaarde koppel, jy kan net aards lewe. Of hy sê wandel deur die Gees. Die Heilige Gees, Jesus wat gekom het in die vorm van die Heilige Gees by ons, wandel deur die Gees. Die nuwe vertaling sê, laat die Gees deur jou werk. Laat die Gees toe om hierdie deugde in jou te kweek. En dan vers 25 skryf hy ook in die ou vertaling, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Soos ons in ons lewe beweeg en stap en waar ons gaan, laat ons deur die Gees wandel. Nooi God in jou lewe in, dat hy betrokke is, dat hy met jou werk. Dis altyd nie lekker nie, mense hou van hulle gemaksone, maar Paulus sê, laat die Gees saam met jou wandel, lewe deur die Gees, laat die Gees in jou leef, en so vorm hy jou, en hy laat jou groei in liefde,
in blydskap, vreugde, in vrede, in lankmoedigheid, in geduld, in vriendelikheid, in goedheid, in getrouheid, in sagmoedigheid en in selfbeheersing. En ek dink veral in hierdie tyd wil God vir ons ook leer oor geduld. So vandag se diens gaan oor die deugde en voor ons verder kyk na die deugde wil ek vir julle groet en ek wil sê, liewe broer en suster in Christus, Laagveld gemeente, wees gegroet in die naam van ons barmhartige God, wat eerste lief vir ons gehad het. En wees gegroet in die naam van die Heilige Gees, God met ons. En wees gegroet in die naam van die Seun Jesus Christus, ons Verlosser en ons Leidsman. Wees gegroet. Amen. Hierdie jaar het ons geleer, ons raak so gewoon dat 'n mens kan weke, maande, jare vooruit beplan, maar die plek waar ons nou is, as jy COVID positief is, besef jy, dat enige dag kan 'n ding verander, so jy kan net dag vir dag lewe. Oor 'n week van nou af, kan 'n mens of maak, of breek. Jy kan of genees, of jy kan hospitaal toe gaan en dit kan erger raak. En ek dink dit is 'n tyd wanneer die Here regtig met 'n mens werk, en hierdie deugde in 'n mens se lewe kweek. Ook vertrouheid, dat 'n mens vertrou op die Here. Kom ons luister saam na hierdie lied, en dan kyk ons verder na die woord van God. Ek wil kom stil word hier aan u voete. Ek wil kom hoor wat u vir my sê. Ek wil kom oopmaak vir u Gees, Heer, as ek my vrae voor u kom lê. Want soveel mense sterf sonder Jesus, soveel mislei na die ewige dood. Daar's soveel oorvloed, selfsug en rykdom, wyl ander ly in hongersnood. Ek wil kom vra, Heer, wat van die kinders, wat nood en lyding glad nie verstaan, wat van die mens, wat stukkend en seer is, wat van die een, wat eensaam vergaan. As ek dan vra, Heer, waar is die liefde, moet ek erken, dit lê nog by my. Hier in my selfsug, stap ek gevoelloos, by nood en seer van mens verby. Maak my 'n beeld van Jesus se liefde, om in die nood u hande te wees. Ek gee myself aan u as 'n offer, onder beheer van die Heilige Gees. Hier staan ek voor u, net soos Jesaja, raak my nou aan met u heilige vuur, sodat ek oral u liefde kan uitdra. Hier is ek, Heer, u kan my stuur. Hier is ek, Heer, u kan my stuur. Scene 2, take 1, action. So liewe gemeente, ons boodskap gaan nou uit 2 dele bestaan vandag. Die eerste deel gaan wees oor die teks wat ons laas Sondag gelees het uit die Nuwe Afrikaanse, die 2020 vertaling. En ek gaan hom vandag lees uit die boodskap uit en net so vinnig raak oor die woord van God. God wat vir ons sê ons moet geduld in ons lewe hê. Ons moet geduldig wees en dit is iets wat ek hierdie jaar persoonlik besef het, is my geduld het min begin raak. En die Here wil weer vir my geduld kweek. Maar dalk het u ook geduld nodig in op klomp vlakke, op klomp areas van die lewe. Nou, ons boodskap is Jakobus hoofstuk 5. Ons het laas van vers 7 gelees, ek lees nou van vers 4 af. En dit is 'n ongelooflike mooi teks. Nou, daar's 3 Jakobusse wat naby aan Jesus geleef het. Die eerste Jakobus, die twee van hulle was disippels van Jesus, maar die skrywer van die brief Jakobus is Jesus se halfbroer. So hy het dieselfde DNA as Jesus gehad, die helfte van dit. En hy het baie naby aan Jesus geleef en die 2 grootste bronne in sy lewe was natuurlik die boek van Spreuke, die Ou Testament wysheid,
en dan natuurlik die leer van Jesus. En baie van die 5 hoofstukke van Jakobus, of is dit nou 6 hoofstukke, 5 hoofstukke, klink baie soos die bergprediker van Jesus. Baie wat Jesus geleer het, leer Jakobus nou in 'n praktiese manier ook, hoe om dit toe te pas. Nou praat in Jakobus hoofstuk 5, van vers 4, lees ek vir u. Nou moet ek eers ook 'n bietjie geduld toepas, want my kinders ry nou met die fietsie wat raas. Kom op die gras, daar is hy. Vers 4, onthou julle die werksmense wat op julle lande gewerk het. Onthou julle hoe julle hulle nie gegee het wat hulle eintlik verdien het nie. En hulle kon niks daaraan doen nie, want hulle was magteloos. Sulke dinge kan 'n mens nie stilhou nie. Nou, Jakobus skryf vir mense wat onregverdig behandel was deur magtige mense. Nou hy gebruik die voorbeeld van plaasarbeiders wat nie hulle lone betaal word nie. En dis nie iets wat net vandag nog in die wêreld gebeur nie, waar mense wat magteloos is vir een of ander rede, dalk het hulle nie dalk mag hulle nie land wees nie en hulle werk onwettig en dan as hulle na 'n week of 'n maand gewerk het, dan word hulle net nie betaal nie. Mense wat magtig is, word hier gewaarsku. En hulle word ook soms die rykes genoem. Dis nie verkeerd om ryk te wees nie, maar dis verkeerd om jou mag te misbruik. As jy ryk is en jy het mag oor mense en hulle dan in te doen, dis verkeerd en dis wat Jakobus hier baie duidelik waarsku. Maar hy sê vir die magteloses, julle moet geduldig wees. Hy sê dit gebeur dat mense se lone teruggehou word. En hulle word nie betaal nie. Maar daai mense se oordeel is naby. En dan vers 5, van vers 7 af. Die opskrif sê hou moed want die Here kom. Die Here is naby. Hy werk ook met die mense wat onregverdig behandel word. Hou moed, my vriende, tot die Here terugkom. Soos 'n goeie boer moet julle nie dinge wil aanjag nie. 'n Boer wag geduldig tot die oes vol op die lande staan. Maar hy wag vir die reën om te kom, vandat dit aan die begin van die seisoen begin val, totdat dit die laaste druppel klaar geval het, die einde van die seisoen. Jakobus gebruik 3 voorbeelde om geduld te beskryf vir sy mede-Christene. En die eerste een is soos 'n boer. Jy kan nie jou oes aanjaag nie. 'n Kommoditeit, iets wat jy boer, vat tyd om te groei. En jy kan alles doen en jy moet alles doen in jou vermoë om dit so goed as moontlik te doen. Maar daar seker goed buite jou vermoë, soos tyd en reën en die seisoen. En hy sê daarop moet jy vertrou op die Here en jy moet geduldig wag. Die Here is besig, maar jy moet geduldig wees. Julle moet die geduld van daardie boer hê. Moenie dat iets julle van stryk bring nie. Die Here is op pad na ons toe. Die Hebreë sê letterlik die regter staan by die deur. So dit ons moet geduldig wees, ons moet weet die Here is naby ons. Dit kan in God se oë tot nadeel wees. Die Here wat uiteindelik 'n goeie of slegte oordeel oor julle lewe sal moet uitspreek, kan enige oomblik kom. Liewe broers en susters, die manne wat in die ou dae so getrou die woord van die Here aan almal vertel het, dis die profete, dis die tweede voorbeeld, is vir ons 'n voorbeeld van mense wat nie moed verloor het nie. Die woord van God sê vir ons vandag, ons moenie moed verloor nie, ons moet geduldig wees, ons moet volhard, ons moenie moed verloor nie. Hulle het soms baie swaar gekry, maar hulle het aangehou. Julle weet dat ons almal dink dat hulle regtig iets bereik het, omdat hulle nie van die Here se koers wat afbring het nie. Julle het mos gehoor, so hier word vertel van die profete, en die Bybel is vol profete, 4 groot profete, 12 klein profete, en nog ander mense wat ook profete was. En hulle het hulle doel bereik in die lewe, want hulle het vol moed gebly, en hulle het aanhou verkondig wat reg is, naby aan die woord van God geleef. Al was dit moeilik, het hulle volhard, hulle was geduldig en hulle het moed gehou, soos die profete, ten spyte van al die vervolging teen hulle. Dan die derde voorbeeld. Julle het mos gehoor van Job en wat die Here uiteindelik vir hom gedoen het. Dit is 'n verhaal van hoe goed en vol liefde die Here regtig is. Hier sê Jakobus die boodskap van Job, wat baie geduldig was. Die boodskap van Job is dat hy was geduldig
maar hy het vertrou op die Here, want God is goed en hy is vol liefde. En in moeilike tye wanneer ons geduld getoets word en gegroei word, moet 'n mens vashou aan God se liefde en God se goedheid. Want God sal nie dit so erg laat raak dat dit buite beheer raak nie. God sal altyd naby bly. Dis God se liefde waar ons vas kan hou. En vandag is ook natuurlik die Sondag van liefde. En ek wil daarom wil ek vir julle lees. Eerste, terwyl ons besig is met geduld uit ons teks, wil ek vir julle lees wat sê die verklarende Afrikaanse woordeboek van geduld. Want as ons die woord bietjie inkleer, dan verstaan ons hom ook beter om hierdie deeg meer te laat groei in ons lewe. Geduld, vermoë om alle beproewings of teleurstellings lydsaam te dra. Verdraagsaamheid, lydsaamheid, kalme berusting. Baie mooi woorde van geduld. En die teks vandag sê vir ons juist dat Job se geduld was daar, omdat hy geweet het, God is goed, en God is vol liefde, God is vol barmhartigheid. So daarom op hierdie 4de Sondag van Advent, wil ek vir ons 'n kers aansteek, wat sy naam is, die liefde. So ons het die liefdekers, en dit is natuurlik God se liefde vir ons, en dis die rede hoekom ons kan vol moed bly, en geduldig kan bly, en kan volhard, want God is lief vir ons. So if you've heard of Jesus, you probably know about one of his famous teachings called the Golden Rule. Do to others what you would want them to do to you. And this, actually, is a restatement of something else that Jesus said, that the meaning of life is to love God and love your neighbor as yourself. Now, that's really beautiful, but what does he mean exactly by the word love? It's an unclear word in English, because you can love your mom and you can love pizza. And if the word love means the same thing in both of those cases, your mom's going to feel real bad. So what did Jesus mean in his language? Well, first of all, this love your neighbor phrase is a quotation from the Hebrew scriptures, where the word for love is ahava. However, the language Jesus spoke and taught in from day to day, it was a cousin language of Hebrew, that is Aramaic, in which the word for love is rachma. But then, as Jesus' followers spread his teachings around the world, they translated them into Greek, using the word agape. But here's what's fascinating. The earliest followers of Jesus, who wrote the books of the New Testament in Greek, they didn't learn the meaning of agape by looking it up in ancient dictionaries. Rather, they looked to the teachings of Jesus and the story of his life to redefine their very concept of love. So, one time, Jesus was asked about the most important command in the Jewish scriptures. And he first quoted from the ancient prayer in the Torah called the Shema. Love the Lord your God with all of your heart. So, love for God is the most important thing. But then Jesus quickly followed up by saying another command from the Torah was also the most important, to love your neighbor as yourself. So, which is the most important, loving God or loving your neighbor? Jesus' answer is yes. To ask the question means you don't get his point. For Jesus, they are two sides of the same coin. Your love for God will be expressed by your love for people, and vice versa, they're inseparable. And so this makes it clear that for Jesus, agape love is not primarily a feeling for someone else that happens to you, like our phrase, I fell in love. For Jesus, love is action. It's a choice that you make to seek the well-being of people other than yourself. Jesus also went on to teach that genuine love for God and others means seeking people's well-being without expecting anything in return, especially from people who are in difficult situations, who can't repay you even if they wanted to. According to Jesus, this kind of generous love reflects the very heartbeat of God. And he took this even further. Jesus said that the ultimate standard of authentic love is how well you treat the person that you can't stand. Or in his words, you shall love your enemy and do good to them, expecting nothing in return. For Jesus, this kind of enemy-embracing love imitates the very character of God himself. Now, we wouldn't be talking about Jesus still today if he had only said things like love your enemy. This is how he actually lived. Jesus was constantly helping and serving the people around him in very practical and tangible ways. And he consistently moved towards
poor and hurting people who couldn't benefit him in return. He showed love for the forgotten ones, the people who usually fall through the cracks. And when Jesus eventually marched into Jerusalem, he made himself an enemy of the leaders of his people by accusing them of hypocrisy and corruption. But then instead of attacking his enemies to overthrow them, he allowed them to kill him. Jesus died for the selfishness and corruption of his enemies because he loved them. After Easter morning, Jesus and then his followers claimed that it was the power of God's love for the world that was revealed in Jesus' life, death, and resurrection. As the Apostle Paul put it, God demonstrated his own agape for us in this: while we were still sinners, the Messiah died for us. Or in the words of the Apostle John, God's own agape was revealed when he sent his one and only Son into the world so that through him we could have life. And for John, then, this leads naturally to the conclusion: beloved ones, if that's how God has loved us, then we ought to show love for one another. So Christian faith involves trusting that at the center of the universe is a being overflowing with love for his world, which means that the purpose of human existence is to receive this love that has come to us in Jesus and then to give it back out to others, creating an ecosystem of others-focused, self-giving love. And that's the New Testament meaning of agape love. Wat 'n mooi video om vir ons te verduidelik hoe die liefde verstaan kan word. Kom ons steek aan die kers van liefde. Want dit is een van die grootste geskenke wat ons ontvang het van God. Liefde. As gevolg van sy liefde reik hy uit na ons toe. Hy werk met ons en ons groei ook in ons geloof en in ons wese as 'n Christen. Dis een van die grootste geskenke wat ons onder die Kersfeesboom kry elke jaar, is die geskenk van liefde. Saam met dit kry ons ook die geskenk van vrede, vreugde en hoop. Maar liefde is ook een van daai onskatbare waarde geskenke wat ons by God gekry het. Die vermoë om liefde te kan ontvang van God, en die vermoë om liefde van mense te kan ontvang en liefde ook te kan uitleef. Dis die geskenk van liefde wat ons ook onder die Kersfeesboom kry by God. Dan, indien jy nog verder wil kyk, gaan ek vir jy die video wys van die vorige 3 deugdes van Adventstyd. Ons gaan kyk na 'n video van hoop, 'n video van vrede en 'n video van vreugde. Indien jy meer wil verstaan van hierdie deugde, want dit is nou 'n baie goeie tyd, wanneer 'n mens dalk nie so baie reis nie, wanneer 'n mens dalk bietjie meer by die huis is, bietjie meer tyd het ook, om na te dink oor hierdie deugde en hoe God hierdie deugde in die lewe kweek. So kom kyk saam die volgende 3 video's. Let's say you want to describe the feeling of anticipating a future that's better than the present. You might be giddy or excited or maybe unsure, but most of us know that experience. We call it hope. It's a state of anticipation, and it's crucial for healthy human existence. And it's a really important concept in the Bible. In fact, there are many words for hope in the ancient languages of the Bible, and they're all fascinating. In the Old Testament, there are 2 main Hebrew words translated as hope. The first is yachal, which means simply to wait for. Like in the story of Noah and the ark, as the flood waters recede, Noah had to yachal for weeks. The other Hebrew word is kavah, which also means to wait. It's related to the Hebrew word kav, which means cord. When you pull a kav tight, you produce a state of tension until there's release. That's kavah, the feeling of tension and expectation while you wait for something to happen. The prophet Isaiah depicts God as a farmer who plants vines and kavahs for good grapes. Or the prophet Micah talks about farmers who both kavah and yachal for morning dew to give moisture to the land. So in biblical Hebrew, hope is about waiting or expectation. But waiting for what? In the period of Israel's prophets, as the nation was sinking into self-destruction, Isaiah said, "At this moment, the Lord's hiding his face from Israel, so I will kavah for him." The only hope Isaiah had in those dark days was the hope for God himself. You find the same notion of hope all over the book of Psalms, where these words appear over 40 times. In almost every case, what people are waiting for is God.
Like in Psalm 130, the poet cries out from a pit of despair, I kavah for the Lord, let Israel yachal for the Lord, because he's loyal and will redeem Israel from its sins. Biblical hope is based on a person, which makes it different from optimism. Optimism is about choosing to see in any situation how circumstances could work out for the best. But biblical hope is not focused on circumstances. In fact, hopeful people in the Bible often recognize there's no evidence things will get better, but you choose hope anyway. Like the prophet Hosea, he lived in a dark time when Israel was being oppressed by foreign empires, and he chose hope when he said God could turn this valley of trouble into a door of hope, like the day when Israel came up from the land of Egypt. God had surprised his people with redemption back in the days of the Exodus, and he could do so again. So it's God's past faithfulness that motivates hope for the future. You look forward by looking backward, trusting in nothing other than God's character. It's like the poet of Psalm 39 who says, And now, O Lord, what else can I kavah for? You are my yachal. In the New Testament, the earliest followers of Jesus cultivated this similar habit of hope. They believed that Jesus' life, death, and resurrection was God's surprising response to our slavery to evil and death. The empty tomb opened up a new door of hope, and they used the Greek word elpis to describe this anticipation. The Apostle Peter said that Jesus' resurrection opened up a living hope, that people can be reborn, to become new and different kinds of humans. More than once, the Apostle Paul says the good news about Jesus announces the elpis of glory. In both cases, this elpis is based on a person, the risen Jesus, who has overcome death. And this hope wasn't just for humans. The apostles believed that what happened to Jesus in the resurrection was a foretaste of what God had planned for the whole universe. In Paul's words, it's a hope that creation itself will be liberated from slavery to corruption into freedom when God's children are glorified. So Christian hope is bold, waiting for humanity and the whole universe to be rescued from evil and death. And some would say it's crazy, and maybe it is. But biblical hope isn't optimism based on the odds. It's a choice to wait for God to bring about a future that's as surprising as a crucified man rising from the dead. Christian hope looks back to the risen Jesus in order to look forward. And so we wait. That's what the biblical words for hope are all about. The word peace is common in most languages. People can talk about peace treaties or times of peace. It means the absence of war. And in the Bible, the word peace can refer to the absence of conflict, but it also points to the presence of something better in its place. In the Old Testament, the Hebrew word for peace is shalom. And in the New Testament, the Greek word is eirene. The most basic meaning of shalom is complete or whole. The word can refer to a stone that has a perfect, whole shape with no cracks. It can also refer to a completed stone wall that has no gaps and no missing bricks. Shalom refers to something that's complex with lots of pieces that's in a state of completeness, wholeness. It's like Job, who says his tents are in a state of shalom because he counted his flock and no animals are missing. This is why shalom can refer to a person's well-being. Like when David visited his brothers on the battlefield, he asked about their shalom. The core idea is that life is complex, full of moving parts and relationships and situations, and when any of these is out of alignment or missing, your shalom breaks down. Life is no longer whole, it needs to be restored. In fact, that's the basic meaning of shalom when you use it as a verb. To bring shalom literally means to make complete or restore. So Solomon brings shalom to the unfinished temple when he completes it. Or if your animal accidentally damages your neighbor's field, you shalom them by giving them a complete repayment for their loss. You take what's missing and you restore it to wholeness. The same goes for human relationships. In the book of Proverbs, to reconcile and heal a broken relationship is to bring shalom. And when rival kingdoms make shalom in the Bible, it doesn't just mean they stop fighting, it also means they start working together for each other's benefit. This state of shalom is what Israel's kings were supposed to cultivate, and it rarely happened. So the prophet Isaiah, he looked forward to a future king, a prince of shalom. And his reign would bring shalom with no end. A time when God would make a covenant of shalom with his people and make right all wrongs and heal all that's been broken. This is why Jesus' birth in the New Testament was announced as the arrival of eirene. Remember, that's the Greek word for peace.
Jesus came to offer his peace to others, like when he said to his followers, "My peace I give to you all." The apostles claimed that Jesus made peace between messed up humans and God when he died and rose from the dead. The idea is that he restored to wholeness the broken relationship between humans and their creator. This is why the Apostle Paul can say Jesus himself is our eirene. He was the whole complete human that I am made to be but have failed to be. And now he gives me his life as a gift. And this means that Jesus' followers are now called to create peace. Paul instructed local churches to keep their unity through the bond of peace, which requires humility and patience and bearing with others in love. Becoming people of peace means participating in the life of Jesus, who reconciled all things in heaven and earth, restoring peace through his death and resurrection. So peace takes a lot of work, because it's not just the absence of conflict. True peace requires taking what's broken and restoring it to wholeness, whether it's in our lives, our relationships, or in our world. And that's the rich biblical concept of peace. Being in a good mood is really great, and most languages have lots of words to describe the experience, like happy, cheerful, joyful, and so on. The same goes for the languages of the Bible. In ancient biblical Hebrew, there's a variety of words, like simcha, sason, or gil. In the Greek New Testament, there's kara, euphrosune, or agaliasis. Each word has its own unique nuance, but they all basically refer to the feeling of joy and happiness. Now, what makes these biblical joy words interesting is noticing the kinds of things that bring happiness, and also seeing how joy is a key theme that runs through the whole story of the Bible. Let's start with sources of joy. On page 1 of the Bible, God says that this world is very good. And so naturally, people find joy in beautiful and good things of life, like growing flocks or an abundant harvest on the hills. The poet of Psalm 104 says, "A good bottle of wine is God's gift to bring joy to people's hearts." People find joy at a wedding or in their children. There's even a Hebrew proverb that compares the joy that perfume brings to your nose with the joy a good friend brings to your heart. However, human history isn't just a joy fest. The biblical story shows how we live in a world that's been corrupted by our own selfishness. It's marked by death and loss. And this is where biblical faith offers a unique perspective on joy. It's an attitude God's people adopt, not because of happy circumstances, but because of their hope in God's love and promise. So when the Israelites were suffering from slavery in Egypt, God raised up Moses to lead them into freedom. And the first thing the Israelites did was sing for joy. Even though they were in the middle of a desert, they were vulnerable, the promised land was still far away, they rejoiced anyway. Later biblical poets looked back on this story and they remembered how the Lord caused his people to leave with joy, his chosen ones with shouts of joy. This joy in the wilderness, this was a defining moment, a way of saying that the joy of God's people is not determined by their struggles, but by their future destiny. This theme appears later in Israel's story, when Israel suffered under the oppression of foreign empires. The prophet Isaiah looked for a day when God would raise up a new deliverer like Moses. That's when those redeemed by the Lord will return to Zion with glad shouts, with eternal joy crowning their heads. Happiness and joy will overtake them. And while the Israelites waited, they chose joy to anticipate their future redemption. This is why it's significant that when Jesus of Nazareth was born, it was announced as good news that brings great joy. We're told that Jesus himself rejoiced and gave thanks to God his Father when he began to announce the kingdom of God. He even taught his followers the same joy in the wilderness, saying, "When people reject you or persecute you for following me, rejoice, be very glad, because your reward is great in heaven." After his death and resurrection, Jesus commissioned his followers to go out and announce the good news that he was the risen King of the world. And as they did so, the early Christian communities were known for being full of joy, even when they were persecuted. Like when the Apostle Paul was sitting in a dirty Roman prison, he could say that he's chosen joy, even if he gets executed. He called this the joy of faith, or joy in the Lord. He believed it was the gift of God's Spirit, a sign that Jesus' presence is with you, inspiring hope in the midst of hardship. And when you believe that Jesus' love has overcome death itself, joy becomes reasonable in the darkest of circumstances. Now, this doesn't mean that you ignore or suppress your sorrow. That's not healthy or necessary. Paul often expressed his grief about missing loved ones or losing friends or his own freedom. He called it being full of sorrow and yet rejoicing. As he acknowledged his pain, he also made a choice to trust
Jesus, that his loss wouldn't be the final word. This is very different from the trite advice to turn that frown upside down. Christian joy is a profound decision of faith and hope in the power of Jesus' own life and love. And that's what biblical joy is all about. Ek hoop u het waarde gevind van hierdie kort video's om vir ons die digte te verduidelik. Ons het vandag gekyk na liefde, vreugde, vrede, hoop en ook geduld. En ek hoop u het die video's van die donkies ook geniet, want die donkie is natuurlik 'n Bybelse dier. Daar kan jy hom sien daar in die tuin, daar by hy. Dis 'n Bybelse dier wat ons ook laat dink aan nederigheid, maar ook laat dink aan die geboorte van Jesus Christus en ook Paasfees van ons koning wat uiteindelik op 'n donkie gery het in Jerusalem op pad om koning te word. En vandag is hy steeds koning van ons harte. Liewe gemeente, ek wil u graag groet en seën en sê mag die Here, die almagtige God, wat met elkeen van ons werk, mag hierdie God in ons die deugde laat groei, waarvan ons vandag gehoor het. En mag die Here ons ook beskerm, mag hy ons ook gesondheid gee, en mag hy ons ook deur al hierdie goed van 2020 nader aan mekaar bring, en mag ons ook beter kinders van God wees, in ons lewe waar ons gaan, elke dag, en mag die genade en die vrede van God ons Vader, en ons Here Jesus Christus, en die Heilige Gees, met elkeen van u wees. En mag u in hierdie Kerstyd weet, dat die grootste geskenke onder die Kersfeesboom, is nie net die aardse materialistiese geskenke nie, maar die geskenk wat God vir ons gee, van liefde, van vreugde, Bybelse blydskap, vrede, shalom, heelheid, hoop, Bybelse hoop wat nie beskaam nie, nederigheid en ook geduld. Mag God met elkeen van u wees. Amen.